vel ngay nak chung anu ma hen mo sual nak license pe ku salo atu ka chimi hi sual nak license kan pe na salo na sual ko bu pa kan ji sunian dot nak lo ka chimi su fiak lama na sual tu ko buin kana cham kholo buin ji suni ka vel hin cha zan ti nak lo ka chim chu sekalama ji suni sekalama khana cham kholo buin rol nul kholo buin boy pa cha chan na pe kholo buin zai tung chan dot zai tung chan zau khan atuni tiang nun na kan pe ri mi hi ko avel chu su hallelujah thapatlaw pa ni okay chu katlaw sangai ka pa ne ka hatuk sangai ka kiar du ti la lo lam zong ka thailo ti lo ma kha na thaijem ko lama kiar nak lam ka thailo ti lo thapatlaw pa kha zai ti na ti ti sia chun ka pa sina ka kira sia chun ka pa sal ka si chang lai ti na kha se tu sarachin boy pazi susina narakira chun Jisu sal kasitsang lai tina kasi hallelujah Jisu nasal kasitsang lai chu cha Paul ni simi chu korin koi kada amelai rian naka vailam chu creatina kong he atlaw liu leng mang mina cha chun pak plong asieti chu cha chun nang malakai ma cha chun kham liu leng mang mi cha chun pathian mol le thil ti khon nak le thon nak sieti cha ching kilo mina tu sana sin kan ni mina un hi lam kier na ka thailo ti la fa patlaw pa zong kha motorcycle na pa ni wala lo saklama motor na wala lo van long na wala lo fa patlaw pa ni khan zaida te ka pa sila ka kelai te chuban to kan tu sana kan mina vil te dai zai se kan pa di su sina kier sana sa sang hallelujah kan padi suni zai tigada ka sinarak ratlai zai tigada ka sinarat lai sekalama nom vial de ka chen piak di lai akaden nomi ka tian piak lai akuda nomi angki nomi vial de ka chen piak lai te kan pui padi suni akan ha peng ko minau na top min ha tu san tan ai ko kadan tao Jesu Christ vel ngai nak ni chu akan ha peng ko hallelujah Jesu Christ vel ngai nak chu ramri anai lo valai ok tu le non ngai tu ni chun jai se mi sual mi nak an tlai tika khan an sual nak akar chin chin nak ding cha an sual nak an chim chin chin nak ding cha bia an chai pek na chu sima se lo ji su ni chu jai ti nan sual nak vil te ka kan ngai thiam nai